Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ubushakashatsi bw'ikigo Open for Business cyo muri Amerika bwagaragaje ko igihugu cya Uganda kimaze guhomba miliyari 1,600 z'amadolari mu mwaka umwe nyuma y'uko igihugu gitoye itegeko rihana ubutinganyi. Iri tegeko ryakuye umutima amashoramari y'abanyamahanga ryifitemo ingingo igaragaza ko ufashwe ikora ubutinganyi ku rwego ndengakamere cyangwa se afite abaterankunga mu kubwamamaza ashobora gufunga burundu cyangwa se akicwa. Ikinyamakuru The Bloomberg cyanditswe ubushakashatsi bwerekana ko mu gihe byakomeza gutya mu myaka 5 iri imbere Uganda yagihomba akavagari ka miliyari hafi 9 z'amadolari yari guturuka mu ishoramari ndetse n'ubukerarugendo. Perezida Museveni avuga ko azemera akarya dutya akaryama kare aho kwemera ko abanyamahanga badukana imico yita mitende itari ya Kinyafurika, ibigaragaza ko adashobora guhina mu mavi ngo igihugu gihabwa amafaranga abantu bakora ibyo bishakiye. The Bloomberg yandika ko ibihugu birenga 30 muri Afrika byakize ku nkeke batinganye, bivuga ko uretse ko wanatingana n'umuntu umufashe ku ngufu no kubikora mwabyemereje ngo risakirirego kuko bitemera umuco, bivuga ko uzanwa n'abanyaburayi n'abanyamerika mu izina ry'uburenganzira bwa muntu. Mu mwaka ushize mu kwezi kwa 8 banki y'isi yimye inguzanyo ubutegetsi bwa Uganda yavuze ko iteko ryatowe mu kwezi kwa 5 rihwanye cyane n'amahame agenga iyi banki. Ibi nabyo iki kigo Open for Business kibishingiraho ko bizashegesha ubukungu bwa Kampala mu gihe batakwisubiraho. Ibihugu nka Malawi na Ghana nabyo ngo birashaka gutera ikirenge mu cya Uganda bisaba ko bashinga amategeko babyo batora amategeko aremereye ahana yihanukiriye abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe, ni ukuvuga abatinganyi. Uretse kuba Uganda iki kigo kivuga ko yaburutse uko itakigira abashoramari, ngo igihugu cyanakomanyirijwe mu bijyanye n'uko kibana n'amahanga kuko hari abantu benshi batakigiye gusura Uganda kubera iri tegeko. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ibiro ry'imiryango itari leta muri Kenya n'uburenganzira bwa muntu yandikiye perezida w'akanama kaboni gashinzwe uburenganzira bwa mu muryango w'abibumbye basaba gutesha agaciro ubusabe bwa Kenya bwo kuba umunyamuryango w'ako kanama mu myaka 3 iri imbere kuko iki gihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu na bumwe, ariko byanze bipfa ubusa. Mu ibaruwa y'imiryango yanditse yamagana ko Kenya yahabwa aya mahirwe, ivuga ko mu myaka 2 ubutegetsi bwa Perezida William Ruto bumaze bwahonyoye ku buryo bukomeye uburenganzira bwa muntu kandi iki gihugu cyarasinyiye kubwubahiriza. Iyi miryango yavuze ko igipolisi cya Kenya kigira uruhare mu kwica abantu batariho urubanza, kubarigisa no kubakorera iyicarubozo, ikavuga ko biwabirengaho agaha Kenya kujya muri ako kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu y'abatazi icyo gashaka kugeraho. Iyi miryango iri kumwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Kenya yavuze ko ubutegetsi bwa William Ruto bwazonze inzego zose nta na rumwe rukisanzura kugera ku nteko ishinga amategeko, ikemeza ko kubungabunga uburenganzira bwa muntu bidashoboka mu gihugu inzego zitigenga. Mu mvugo ishimitse imiryango ikorera muri Kenya iyobowe n'abanyakenya iravuga ko igihugu nta ngingo n'imwe kirengereye yatuma gihabwa amahirwe yo kujya mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni, ndetse banamagana umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyigikiye ko Kenya yahabwa aya mahirwe. Ubutegetsi bwa Perezida William Ruto bushinjwa kuriga inzego zose no gukoresha imbaraga z'umurengera mu gucecekesha inzego, cyane cyane ubutabera, imiryango itari leta n'itangazamakuru. Iyi miryango yabanawe ko ubwo mu kwiga ku busabe bwa Kenya ku buyobozi bw'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ari umwanya mwiza wo guteka iki gihugu kubahiriza ibyo gishinjwa, ndetse hakabona kwibazwa mu rwego rw'amategeko abaturage bakarenganurwa. Icyakora iyi miryango isa n'iyagosorera mu rucaca kuko byarangiye Kenya ibaye umunyamuryango muri iki gihe hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe umutegetsi w'umujyi wa Matadi mu ntara ya Kongo Central bwana Dominique Nkudiambete n'umupolisi umurinda bahagejwe imbere y'urukiko rwa Matadi babazwa ku iraso ryakozwe n'umupolisi bw'abanyeshuri bigaragambyaga. Uyu mutegetsi w'umujyi yabaye nk'uyakana umupolisi umurinda avuga ko asanzwe ari umuntu mwiza ariko atamuhaye amabwiriza yo kurasa mu kirere ubwo abanyeshuri bafite amakaramu gusa n'amakayi bazaga kwigaragambya basaba kubona abarimu. Bwana Dominique Nkudiambete yabwiye urukiko ko ibi uyu murinzi we yabibazwa nka we, undi nawajijwe icyatumye arasagahamura abanyeshuri yavuze ko yarashe mu kirere agamije kwitabara kuko yabonaga bamusatiriye kandi ari benshi. Iki gikorwa cyo kurasa hagamijwe gukanga abana cyanamaganwe n'imiryango itari iya leta yavuze ko abana bafite amakaramu n'amakayi gusa batagombaga kwakirizwa umuriro w'amasasu nk'uko byagenze. Byanamaganwe kandi n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 umaze kwigarura uduce dutandukanye muri Kivu Amajyaruguru wavuze ko Kongo ikwiye kwibuka ko kurengera abana ari inshingano kuko nasinye amasezerano mpuzamahanga agamije kurengera umwana. Nubwo Kinshasa inenga kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, hatoreye ko umunyamuryango w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye n'amatora abera New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Kongo yabaye umunyamuryango w'akariya kanama nyuma yo kugira amajwi 172 mu majwi 190 y'abantu bose batoye. Ubu ari ku mutwe wa M23 urashinja leta ya Kongo kwitwaza uburenganzira bwo kugeza ibikoresho nkenerwa mu bice byose ikanajyanamo ibishobora kuba bihumanye igamije kugira nabi abaturage bo mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba. Uyu mutwe binyuze mu butumwa bwatanzwe na Lawrence Kanyuka uvugira wavuze ko ari ibintu bihumanye bishobora kuba binaroze biri kugezwa mu baturage biturutse mu gice kigenzurwa n'ingabo za leta, ugasaba ko ibyo bihagarara kuko utazahwema kurengera abaturage. Ubu baturage muri teritwari ya Rutshuru barasabwa kuba maso cyane cyane ibyo bagura kuko leta yinjije mu ibyo bice bicuruzwa by'uburozi
hagamijwe kubamara. M23 yavuze ko leta ya Kongo ikomeje gukwirakwiza urumogi, inzoga z'inkorano zica hagamijwe kwica abaturage. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye Burundi, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banditswe Ambasaderi w'Uburundi mu muryango w'abibumbye Zefiremani yatangaye gusabye ko bakwemeza ko mu 1972 mu Burundi habaye jenoside yakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Mu kuboza kwa 21 komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kubanisha Abarundi Severe yatangaje ko iyi jenoside yateguwe n'ubutegetsi bwa Michel Micombero kandi ko byagaragara ko igambiriye abahutu. Pierre Karavende yicaye uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko iki cyemezo gishingira kuri raporo zisanzwe zakozwe n'abahagarariye inzego zitandukanye z'igihugu n'ibimenyetso by'ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihugu cyose muri uwo mwaka. Icyemezo cya Severe ntikivugaho rumwe mu Burundi kuko abatutsi b'Abarundi nabo basaba ko iyi komisiyo yaha agaciro ubwicanyi bwakorewe abahuje ubwoko mu 1993 nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye wayoboraga iki gihugu. Terence Mushano wo mu muryango ANC Jenoside Cirimoso urwanya jenoside mu kuboza ko mwaka yabwiye ibitangazamakuru mpuzamahanga ko icyemezo cya Severe kizateza umwiryane mu Burundi kuko ijya gukora ubushakashatsi yanze gukorana n'intumwa za Loni kugira ngo hagaragare ukuri kudashidikanwaho. Ambasaderi Imana iratanga abwira Loni ko inteko ishinga amategeko y'Uburundi yemeje ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 jenoside ishingiye ku bushakashatsi bwa Severe, asaba ko n'umuryango wabyemeza. Yasobanuye ko azakomeza kuba imbogamizi zo kurwanya ibyaha bya jenoside n'ibyibasira inyokomuntu mu gihe umuryango mpuzamahanga udaha agaciro jenoside irimo iyakorewe abahutu. Asaba ko hatabaho ukubogamira ku bihugu bimwe. Muri Gicurasi 2022 Perezida Ndayishimiye yari yijeje Abarundi ko atakwemeza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu mu 1972 bitewe n'uko yifuza ubutabera kuri bose. Icyo gihe yasabye ko Severe yakora iperereza ku bwicanyi bwakozwe mu bihe bitandukanye kabona gufata icyemezo.